Sünnet jol menен komат айтуу. Алгандай bir dem menен Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Эгерде кошуп айта турган болсо, анда рынын үстүнө забар менен Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar деп өтүш керек. Эгерде кошуп айтканда пеш Allahu akbar, Allahu akbar болсо ката болуп калат. Эң жакшысы bir dem менен рыны токтотуп айтыш керек. Андан кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, хайя алас салах, хайя алас салах, хайя алал фалах, кад каматис салах, кад каматис салах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Мына комат сүннет жолу ушундай. Кээ бир мазхабта 2ден айтышат. Bizde Hanafi mazhabta 4'tön. Belki aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu enne Muhammed Resulullah bular 2'den aytıladi. Qomat meçitin içinde aytılış gerek. O sırtında aytıp yağın emes. Bul dağı adepterinden, sünnetlerinden. Kim azan aytsa oşol qomat aytsın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, men addana fa huwa yuqim. Kim azan aytты, oşol qomat aytsın. Adevi sünneti oyunca. Qomat azanga qaraganda tezirek aytıladi. Hazret Bilal razıyallahu anhu'a Peygamberimiz azandı şaşılvay aytqın, qomatты biraz tezirek aytqın dep buyurgan. Eko'nun ayrıması. Qomat baştalganda farz gana namaz okulunat. Sünnet, nafile